singakanani ngobekezela Isithazami singakanani ngobekezela Sanibonani ugogo Mseleku lo okhulumayo anganititi ugogo Mseleku manje nimbone nje niyazi phela ukuthi umuntu osuke ebhangile amakhosi nesithunywa wenza uphila ngayo yonke indlela yokuphila ngoba ukwazi ukuthi akubhange konke akwazi ukuthi okunye makuphelelwa amandla kodwa lokho kunye kuze kubusteke azakwazi ukuthi kulunge nokunye ungalungile. Namhlanje engizokhuluma ngako la kunina ngizoniqwashisa ngokuthi uma ubona impilo yakho ubone ukuthi ungathithi ayihambi kahle uthi usathe uyangala nangala uthola ukuthi kwesinye isikhathi abantu baze bathi mhlambe wena uyathwasa kwesinye isikhathi uthola ukuthi abantu lokuthiwa unabantu abadala kodwa wena ungakazi ukubone lokho kwesinye isikhathi hayi ngoba kwabantu abadala kwesinye isikhathi into nje eyenziwa mhlambe usemncane yenziwa yahlala kuwena yagada ukuthi into zakho yitwisteke zingezwakali kahle ukuze ungabi nempilo yaphambili ngoba kunalabo bantu esithi masiphila nje benze izinto zabantu kuba zingayi phambili ziloziye emuva sengisho ukuthi uma kuukuthi unokusola ukuthi into zakho ngathi ikhona inkinga ekuzona ngoba kuhamba ukuthi umuntu uyabuka kahle nomuthi uyalalela nezibonakalise ezifika kuwena ubona iswa ngezinto ezihamba kahle ukuthi uphuphe nje useyintweni ezinhle uphuphe unemoto uphuphe unakho konke manje ngaleso sikhathi uthola ukuthi kodwa awukutholi lokho kungani ungakutholi ingoba kunento eyabe kwabona mhlawumbe umncane iyakhula nawe ingakho izinto zithi mazilashwa kuthola kusekuthi azikwazi ukulapheka ngoba into kwesinye isikhathi iyayifakwa kuma wakho uma wakho ngokutholakala ukuthi uqinile kodwa wena mhlawumbe akaqinisanga ngoba ebona usewumntwana ibese lento ichezuka ingene kumntwana ingakho kwesinye isikhathi kutholakala ukuthi into engaqondene nomntwana iyayiqondene nonina kodwa yagcina isingena enganeni ngoba ingane phela yona isuke ingakabi strong njengomuntu omdala ingakho siyaye sithi uma wenza into siyacela abazalwane ukuthi uma kukhona ukwenzayo ukwenze ngisho na kumntwana wakho ngoba kumele nje nihlale ni right nonke ekhaya ngoba kunezinye izinto ezihamba zibe incindezelo niyazi ukuthi ekhaya ngisho ngathi ikhaya nje makuthiwa ikhaya likho right kodwa ingane mayincane iyakhazeka ubone ngane yethuka yabo yethuka ingane kube isibanga ubone ukuthi yini ingane idliwa yini uyibona kwesikhathi ibanikale nje uzibuza Nkosi yami ngabe kwenze njani kufuneke inyamazane interest yonke into kanti kunento eyaluza la itekeni yayibona lonto kunento eyaluza la itekeni veleza nomoya omubi wendindezelo phakathi kwekhaya yokhala ingane izephule nivuka ubusuku umntantazele kube isimanga kanti hayi ingakho kufanele ukuthi noma ngabe ekhayeni lakho wabethela wenza ini kodwa thola nentelezi ngiyanihlebela thola nentelezi uqhele nje ekhaya uhlala ucele ekhaya uthi mawukhohliwe kodwa yona ibikhona ukwazi ukuthi uqhele ngayo njalo uqhele lokho kwenza ukuthi kuhlanguke imimoya ngoba ungazibona nezinto zakho uthi uyazenza ubone ngathi azenzeki kanti akukhonto engenzeki ingoba nasekhaya kuwiki aniqheli fanele niqhele bakuthi ukholelwa kwiswasho hamba phela uye kumuntu wechibi akwenzela ichibi uqhele ekhaya ikhaya lakho libathi uqhele futhi mawuqhela ungabothi cha lapha ngoba kusesibayeni seyinkomo lapha ngoba kusesibayeni seyimbuzi qhela yonke indawo ngoba bonke lonto imfuyo yakho nje eyakho ngoba amakhonto eyenzeka khona uyakhathazeka uyayibona leyo uyakhathazeka inhliziyo yakho ibe buhlungu isengisho ukuthi akuve ukuthi njalo nje kufanele ngihlale nginitshela ngezinto ekufanele ukuthi mhlambe zikhiphisa imali khona nje lokho kokudinga mhlambe imali encane nje ukuthi uzohlala nje ekhaya uhlale nje ekhaya uqhele uma useduze kolwandle ungakha ngisho ulwandle qobo uqhele nje ngalo uhlangule yonke imimoya ehlasela ikhaya ngoba yikho into ebaluleke njengalo kweminye imizi uthola ukuthi kunabantu nje abathi bebefuna ukuganga bayogangela khona uthola ukuthi bambe beqhela imizi yabantu ebusuku belela abantu ngoba yini awuqheli nawe awusenzi lutho
bese zinibamba izinto nicindezeleke niba amagongwane nithule nje ngoba aninyakazi anifuni futhi ukunyakaza noma benibonisa abantu benitshela kodwa nina hayi anizwa lutho. Ngicela ke manje ukuthi kubona bonke abantu abaseduze neGoli nabo bonke laba abangidinga ngapha lempela koMpumalanga nakuphi nakuphi, ngiyacabanga ukuthi koMpumalanga kungcono uma kunaseGoli, kungcono nokuthi uze eThekwini. eThekwini bonathi kude kakhulu, mhlambe kungcono uma ngiseGoli. Ngicela ukuthi bonke laba abangidingayo eMpumalanga abeze ngapha ngaseGoli la bezongifica khona ngikwazi ukubaxazululela iy'nkinga zabo, ngibaqaqele khona amafindo ngoba okunye uthola ukuthi umuntu noma esefikile efuna usizo kuwena kodwa udinga engathi ungamkhulekela umuzwa ukuthi ukhona lento ekuyena engathi ungakhuleka ukuze uqaqe zonke izinto zakhe ziqaqe umkhuleko. Kunabantu kuyashiyashiyana uzuzayo la hayi kuthi angikhuleke la ufuna ukhuleke uze kube ukuthi njengoba ukhuleka nje wenzela ukuthi leyo nto yalowo muntu iqaqeke, mhlawumbe ifuna ukuqaqwa umkhuleko. Abanye badinga isiwasho, abadingi mhlawumbe umuthi, omunye umuntu uphiwe nje uthi cha kathi ngasebenzisa umuthi kuze zonke into zakhe iqaqeke. Ngiyacela nonke nina engisondelele nalapha eGoli ukuthi nibe khona indawo zonke ezakhele. Ngithi bonke abantu abasondele abadinga usizo noma ngabe luphi usizo, ngicela ungifonele ungibuze ukuthi kuba ngaba angikaze ngakubemezele okunye ukuthi Gogo uyakwazi ukwenza ukuthi ngikutshele bese uyabhuka ukuthi wena Gogo ngicela ukuthi ungiphathele loyo nto ethize, bese wena ufaka ideposit ka200 kuphela. Lo 200 uzobalela phezulu kwawo uma usufika into yakho ma1000 uzokhipha 800. Futhi uma kuukuthi awubanga nesikhathi sokuthi ukhiphe imali kuma-ATM, ayikho inkinga, woza wena unjalo uzofika la sikunika i-bank account ufike ufake imali khona la sikhona. Amabhenki esiwasebenzisayo-ke uCapitec no-FNB, ngenzela ukuthi umuntu azi ukuthi okay unalelo bhenki lelo uzokwazi ukuthi afike izinto zakhe bese ziyahlangana ngegama leNkosi yethu uJesu Kristu Baba, amen.